Zapravo ne bi nikad završil na arhitektonskom fakultetu da nije bilo glazbe. Nema nikakve šanse, ja sam bio jako sramežljiv kod dijete i to me otvorilo da uopće razgovaram s ljudima kak treba, a kamoli da mogu stati na stage i reći neke bez da umrem od straha. Ne? Baš pomaže za to. I gitara mi je promijenila život, doslovno. Ne bi bio ista osoba da nije toga bilo. Pričali ste o tome kako sve skupa hendlate i o tome da li se zapravo glazba potakla da upišete arhitekturu, to mi je jako zanimljivo. Interesantno je da se isprepliču teme. Proces stvaranja je sličan koji sa arhitekturom i uči se. Prvi put kad probaš napisati pjesmu, ne napišeš baš najbolju pjesmu. Onda ju baciš, onda napišeš drugu, pa treću, četvrtu, petu i onda već čovjek shvati, aha, ovo se radi na određen način koji je duboko individualan. Ima svakakvih metodologija. Meni recimo padaju stvari na pamet noću. Meni muzika pada na pamet noću, ja probudim se i onda idem sa mobitelom snimat na diktafon i uzem gitaru i onak polumamoran, idem to snimat. Jako bude interesantno, ali isto tak mi rješenja projektna padaju na pamet noć, usred sna, samo se sjetim, aha, moral bi ovak riješiti taj problem na toj kući koju imam i super to funkcionira. Kad čovjek si skuži način rada, onda se on kroz više domena može preljevati. Meni se preljeva iz jedne u drugu, u treću domenu zapravo. Kad vidim treću, bez meni je streljaštvo isto hobi, kad je jako ovako, isto dolazi od obitelji zapravo. Aha. I srodno je u mnogo čem i sa instrumentima, jer se radi o nečemu koje zapravo je nešto kao fini instrument i traži istovremeno i jaku koncentraciju i fizičku snagu traži. Tako da je spoj svega koji u arhitekturi moraš biti fin i elegantan, ali to mora stajati kad puše vjetar i kad potres dođe.